positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, siyanamukela nonke ohlelweni isiyayinqoba Beat It. Lolu hlelo elawo wonke umuntu waseningizimu Afrika othintekayo esifeni sasandulela ngculaza kanye nengculaza. Ka hara sehlopha sa batshehetsi ba siyayinqoba, kaofela re phela ka ho phutholoha le ka morulu le HIV. Bekeng ena ho siyayinqoba re bua ka lefu la ngwai le marangrang a thobalano. Ho fumana kutlwisiso e batsi hore na lefu lena la ngwai le atajwang ha re shebeleng pali ena ho tswa Khayelitsha. Molweni, namhlanje sise-KTC sithetha nabafana nge-herpes. Ula sithetha nge-herpes apha. Sifuna ukwazi uba ingaba yintoni i-herpes. Umuntu nje oyaziyo mhlambe sekhe wanayo kanye ichomi yakhe sekhe yanayo. Sazi intoni nge-herpes? I-herpes diyazi eziba uphuma amaqhakuva. Ngabo uqala iphume ubone ngoqhubo chama kanye ngochama uvuba ibhlungu yachisa xa uchama iwezi njalo. Ngathi herpes yenziwa ligazi limdaka like ungaziclean isemthini yabusana mosibu drop wise uyabusana. As I will just play it my soul. Especially because Sure. yenziwa intoni lawe? Intoni lena isenza thina si kube lula wasifumane. Lawe kube kulula ukufumana ungacondomize like kulalene cherry emdaka. Abantwana abangadlambiyo okanye udibana esimokolweni uthi no malaving masibekele tamshi fumaniseke no uyanqomla naye noko ayisebenzisa iplastic inqaplapho Mangaphe wonga wakho? noko anamajeri mangako mayisoli mina ndiyayihlohla qa mayisoli apho ndidibene khona nengazana mayisoli ndinqokole nasivane hayi noko ndiyayinqumlisa ndihlinze legusha leyo mayisoli hayi ke mntakwethu andazi ke apho bathi xa bengamnastenda ngalo it seems kum le ndaba yandastand engathi ingqokelela xa umuntu babhizi kwento baluzithuna kwendawo uzithuna kuzo so le ndaba mina nothi mina ibasically kwindaba edibana namayethi which is nathi khona i-contribution esiyenzayo towards ba ibe khona isemthing esiyayo Athi for some materials. Amacherry akwazi usifumana, amajita akwazi usifumana. So if icherry yakhe nayo, which is uzayifumana wena. But when if unayo, uzayinika imate. xa ufumene umntana osintwana omthame problem uyawala ngqondo ukuthi uvelt okay ikholiwe ikhoya ngaphandle lapha okay mulo mqangalo oqala make nimbethe relando plastic losibini qomba isuka man hama lo muntu ya ngiyaphelile akanayi something lo muntu lo yabezana hatsho ngugreen usimana uziphethe kakhe soloku istrict kwabo soloku ingena ngexesha uba okay akahambi phandle njengabanye abantwana phandle adakasi yabo qoma asuka uzayincibela ntoni lewe ndani ugreen mosangambona emene out estrapeni qoma asuka inoba kana-needs ugreen uclean apha ingxaki bakhona xa noba ingangonesi ingangolanzi imelinesi belanto like understand ayibezinibe ngomabafazi understand mara apha indaba ibakhona approach yabo understand xa bethisha nendaba understand because abantu ayikho grand because abantu bamna ndiyele indaba edibanisele nale khutesi yale understand afuna utsala igazi understand ngoku khametsho igazi lakho ba awunayo into ethile so ifia uba ndiyazi ba nento ethi manqale ngigqibele leqala bandingena apha nje kwala nokwaba uJwaha ndimazi uba iqole ethile yazi ba indaba yami noJwaha le ndibonwa ngabantu abanezikhali phuma phandle kuphela phethela mxube tufake eplastikini kodwa banikele kwaba sincedane ndiqala ndifika pha unangu uthito ngosami nebuzele ithiphi njengoba ndingena kwala candelo labantu banesame yabo sekuthandile lifike kasi nakanjalo ushise emnandi So nje bahleli apha njengoko. Sixoxa ezinto sibone siyazi sibone singayaziyo. Siyeni thina ngokwethu. Phako nesi. Sibuze pha kubo thina. Sizokwazi ukufumana bandithi inyani. Ngathi besiya ngase clinic. Kahle i-herpes le into enjani ibuye kanjani and sizokwazi ukuthi sihlukanise njengoba bengisacela ukuthi uDr Nkulu asichazisele kahle ukuthi yenzakalani. Okay ke shalom. I-herpes yenziwa igciwane esithi herpes simplex virus. Now there are two types yalamagciwane. Kunale esithi HSV1 or HSV2. U-HSV1 ilezi zenza izilonda zomkhuhlane lana kuwena ngasemlonyeni oyuzithole mawuzoqala iflu. And then u-HSV2 or number 2 herpes simplex type number 2 yilo ozokwenzela izilonda la ngaphansi kwesifo sangasese.
Now indlela eyibonakala ngayo iherpes mawunayo iyafana whether ile eyomkhuhlane noma ile yesifo socansi. Kuye kuqale ngokuthi ube nalamashashazi anamanzi ngaphakathi esithi phecelezi ama blisters, and then with time bese ayaqhambuka kwenze izilonda lokho. Okay, now obviously I problem izoba khona kuphi ngoba unezilonda especially la ngaphansi ngoba lokho kwenza ukuthi ube sengcephe ube ku risk yokuthi ungathola izifo ezifana le HIV. Jwale re a bona hore ngwai ke engwe ya mafu a tletseng e tshwaetsanang ka thobalano. Ka lehlohonolo e phekoleha ha bonolo tleliniking e haufi kapa ngakeng. Ha o fumana matshwao haholoholo dikarolong tsa botona kapa botshehadi e tlhahlube hanghang. Ho fihlela bekeng e tlang itshireletse sireletsa ba bang. Protect yourself, protect others. Bye bye. Bye.